lisantil hu lish holomi liqatzol bal chiru ligutana inashje rikin lina atinak chiqish naqliqanku Jesus kishtaqleb lish tsolom sahun lik ángel li qatzol bala ina qatausa li capítulo 28 relihu Mateo versículos 18-20 liqanku Jesus kiroksieb kaibsut liatin chish khunil qaqiq retal chanrunak kiroksieb lishben kishtienak haan kwan shkwankil sa shben chish khunil moko kahta guisa ruchichoch moko kahta guisa chosha utlish kabil lish taqliqa go Jesus anak li chabil esilal tentota sera iqre chish khunil li poyenam sashben chish khunil ruchichoch li roshil hanak li qago Jesus kishye nak kutumak chirweb chish khunil li sheshin sol kuichan utsashraqik li qago Jesus kishye kwan qin erikin chiru chish khunil likutan toh sashraqik liruchi George ha nakwili qataqlan kila nakwan han lishtaql kebil re li khunkhun reb la babanel anakwan re naqchiho kain li khokyali yokeb chishtawbal ru li yal yokeb chishkotsbal dikene khalanchik utqaru rakhbal shkawre sinkili ruchi George re naqsali honal naqli qago Jesus tol elq yo onaq tishtawe ebli ralal shkahol re shikrikin chikwang chihonelik li khunkhun lish kulubal lish boqbal shpan liqaqwa Jesus kwanchik sashben atinak chirish likarush ri likarush rabi chanrush khalak lish chuam rikineb li khuntesal aban kwanah kwi qela oli naqo shukwak utnaqaqoshla naq lish sera inkil liqaqwa Jesus tentonak timbanu sakhunaq li nakhekh chiru ila milleb liqasqitsin inka mogo kanta utnegeshukwak shbanak negesche ala imoko usinta chi atinak la inmaga kweli matan an re atinak chirueb li khuntesal ut arin naukchich inanglish oleb shbanak negesh keretal nak kaulik angel aban ma kwa khokan shbanak lish yebal li resila li qagwa Jesus nakuru kahkwishjebal chanrunak shqataw la oli qagwa Dios karush banu karulik angel kyochi ush seliqayuam chanjaq ru qilbal nakhter saliqamak u chanru naqek aqqibanak kwan chanruli khalak li yokosh tawal sashkabali qaqwa Jesus kahkuyan shkotsbala in rikin khalanchik nakadruq kuishkotsbal chanru naqyokat chitsolok uchtawbal yal atinak chirisheb latih li shechaq bek shban li qaqwa Dios uchkut besinkil lishrahom li qaqwa Dios rikineb li khuntesal li qaqwa Dios ashal nim li rusilal ashal nimlish rahom qikin nabal sut nashkut chiqulish nimalish rahom sashke balqe chish khunili karu akhel ru chokreli khunkhun kaunak to kanak chich ancho kaunak ingata qaye resilal chish khunila in rehebli khuntesal ma khunkwa toruq chikanak chich ancho uch kanabankil kahku choqeli esilala in ma khunak lakhbabanel lishtaw chiklish kolbal taruq chikanak chich ancho utingatash kotsbali chabil esilala in chirisha in maga khunak chikli chabil esilal linokorush sera inkil chirish liqakolbal utlish kuybal qamak lish qatawri kin liqaqwa Jesus usayb lish solom liqaqwa Jesus lish kwang chaqnakhter maga chaqlish nin qaleb solbal shbanaq likwang kilal makwa reheb re liqaqwa Dios utliqaqwa Dios nashkawresi ebli ralal shkahol kahkuinaq lakhpa banela in tishkana bribchi oksig khonik angelo bal saro liqaqwa Dios reshbanukil lirahom salihu Hechos capítulo 1 versículo 8 naqataw khun lish chaqal rush yechi liqaqwa Jesus makwa kahkui chaqchoq reheb lish solom tekule kwankilchan naqlisantil musiq tachalq saiben khoqial khonaqtil nogoti khoklao chirish lisantil musiq renaq liqaqwa Dios tishqeqe shbanaq hanaq liqaqwankilal la oqa khunes mak anu koru chishpanukil utkarwaj eli kwankilal in resh olo bankil lishyalalil rechish khunili ruchi George sahwili hu Hechos capítulo 4 versículo 13 neke tauliman lish solom liqaqwa Jesus chich olo bank chirush nin qalebru queen kwankeb shnawom kwankeb solom eblaq kamul be naqkesh keretal naq kautsaqalish ola Juan utlaq Pedro chich olo bank sach solish oleb naqke kanak
Nashyeche hokain. Shbanak chol chirueb nak ebliquin kaan. Mokot sol pilepta. Ut akkalep alep. Nekesh nauchi us. Nakshe rochbeni. Liqaqwa Jesus. Hay narak nashye. Nakrikin lish banome. Rikin lish tiome pliquin kaan. Yo kepchish kut besinkil nakshe. Nakshe kwank ut nakwan keprikin liqaqwa Jesus. Atkos kuitzin. Arin mokonak angelak talish nim kalikat solbal. Hinka kahkwili kakwanjik rikin liqaqwa Dios. Hokanak eblish solom liqaqwa Jesus el capítulo 4 versículo 20 relihu Hechos. Inkano korush kanabankilish sera inkilish qil utlish qa'i chankebre blipoyenam. Nakwaha boqbal chiruli honalain. Shsikbala honal rakhlal kutan retihok. Ángel ruat kwaskuitzin. Kapats aqlish ten lisantil musiqej renak toruq chishbanunkil li rajom li qaqwa sa li qachuam kapats aqanna wom shbanak maqa qanna wom maqa eli qakilat solbalarin kuinka naqaqablahu nak li chabil kwanjik rigin li qaqwa Dios. Li apóstol Juan salihu primero de Juan capítulo 4 versículo 7 toxal versículo 11 li qaqwa nakoshpoq chishra ale ebli qasli qitzin. Li ani kwan rikin li qaqwa Dios inkanash nauruli rahomchan. Utsali versículo 11 nashye. Kui hokain nak koshrali Dios la uaqui tento nak chiqaraqib chiqibilqib. Ma junta ruq shrabali ras ritzin kuinkana shrali qaqwa Dios. Ut ma junt ruq shebal ninrali qaqwa Dios kuinash tsiqtana li ras ritzin. Y Dios chosop tesin qaqwe nos ajun chikliqaqajil.